nshaka kugura imyenda, nshaka no gusukisha, nshaka no kugura telefone. Noneho ngo nagushaka umpa amafaranga. Ndaza kuyagura ndaza kwaga. Kireka mbaye ndi so gusa. Ngo wanga tuye nk'ubu ndeye hasi. Wakibuno kiyanya wowe nkugize iki? Kandi ubusubwa mbere. Subwa mbere nkugira iki? Unura hasi. Ngere suzi nshiba mubizi. Wagicucu umuntu abari kugwana. Ninde sugukubise ikizi nawe waruryana. Akomana ngibura ngi kandi ibintu nkunda kurota bibaho. Ntubona kakeza kankubise urushisha. Gikankubise urushiye n'ubundi acyumva ruri kuminda mu matwi mari. Agukubye he urushi kwa ruryana. Kurota byishi uyu munsi urosibeke. Man, keza aramamagaye ngo duhure. Urumva? Man, igenda nzi ngo ni ibintu bisanzwe. Ngeze ahita ansaba amafaranga. Man, kundi kwanjye none umubwiye ngo ibyo bintu n'ukunsaba sinabibona. Ankubise urushi, inkuba y'urushi mu Rwanda. Ari gukubita he kandi waruryamye. Ayicucuwe ntabwo mfite inzozi zibaho. Mbavuga waratabutse arega waratabutse. Iryo zina kubereye neza neza. Okay, sawa. Ujye no kubahagarara. Yo, yivuga. Tangiye no kwikanga imirindi y'imbeho. Ngo baramuhamagaye. Ay, rero kamubwire keza. Urumva magari wowe nari ndangije kurota. Nari kurota turi kuganira tuvuga utuntu twiza tuvuga ukuntu hari ibirenze naje tuvugane. Sawa. Man, ngiye kuvugana na Keza mwana aramwigaranye neza cyane. Mana mfashe ibi bintu narose mana yanjye bitansorera aho hano uyu mukobwa ko mbona areba nabi. None uyu munsi nibinsoreraho pe. Ikeza. Subizi Cesar. Hajya na amafaranga ushaka. Ni amafaranga nyine. Wambwiye ko ushaka kugura imyenda, ushaka kugura telefone, ushaka gusohoka. Ibyo byose ukabikora muri Noheli gusa. Ngo nyine. N'ubunane tu. Ntuzuri kumva atari ngombwa. Ariko humura. Wowe ndaza kubikugurira. Wowe humura ndaza kubikugurira. Kanzu mbiguhereza nta kibazo kanze ngo nayibere. Aro. Ni papa Keza tuvugana. Ariko papa ke wajye ugurira umukobwa wawe ibintu byose akeneye. Nese nk'ubu kari kunsaba 5,000 karashaka ibyi. Ibyo ni ibiki urimo? Nuretse ibintu by'amafaranga ngewe ngende se oya ariko tujye twumvikana. Okay ndamutereta ariko nunze n'ibyo kumbwira ngo naraza amafaranga kambe. Ikise kundeba wowe. Ni ko ibyo ni ibiki urimo? Nese ngenda guhaririza amafaranga ariya yose bamubwiraga ndiso. Uracyashaka? Nayo nyeneye. Arega twaramenye mwanda yamwe. Nukwigwa muradukura amafaranga gusa. Ikisenye ikira. Ndaya njye se ndaya. Oyo ubwo ngubwo ntabwo uyu none ubwo ngubwo ndi gukira. Nakunje ndabizi neza kuri ndaya Keza. Ndabizi neza kuri none amafaranga yose uri kunyakugiye gato. Unyise ndaya. Urendaya. Unyise ndaya. Urendaya nyine. Unyise ndaya. Utari ndaya ariko ni he? Utari ndaya ni nge ndabizi neza kuri ndaya, uri ndaya kabiri, uri ndaya gatatu, uri ndaya kane. Mama Mutabu tuvugana. Ariko se mama Mutabu wagiye wohereza umuhungu wawe kugura indaya ukamuha n'amafaranga yo kuzishura. Mbera kandi ibyo ngibyo twabivuze. Nakubwiye umuhungu wawe ujye umwohereza wamuhaye n'amafaranga yo kwishyura indaya.
ako keza ngere uranyumva neza aho reka twumvikane reka twumvikane twumvikana se okay twumvikana ngahe ndamafaranga yawe n'amafaranga yawe nawe nyikeneye basi ndongera urayongera Ndayongera. wawe uzana yose nabifitemo yose ndayatwara uri kunshaka se kandi yose sibyo yose abifitemo ngomba kuyatwara mbonye bahungu